turabasuhuje mwese uyu mwanya tugiye kubagezaho amakuru avugwa hirya no hino. Muri amakuru yacu turababwira ko iwarikare FARDC yigambye kwirukana M23 ku gasozi kitwa Kobe. Turaza kubabwira kandi ko u Rwanda rwivanye muri CEEAC kubera RDC. Turaza kubabwira ko polisi y'u Rwanda yanangirije abakwirakwiza amafoto n'amashusho by'abari mu kaga. Turaza kujya hariya muri Colombia tubabwira ko umukandida ku mwanya wa perezida yarasiwe muri mitingi. Tujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tubabwire ko Trump yijeje mask ingaruka mu gihe yakwiha ibyo gufasha abademokrate. Reka mukanya tugaruke turambura ayo makuru yose. Iwarikare FARDC yigambye kwirukana M23 ku gasozi ka Kobe. Agasozi ka Kobe bivugwa ko ari ingenzi gaherereye muri groupoma ya Kisimba muri teritwari ya Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru, kaje kwigarurirwa na FARDC ndetse na Wazalendo kuwa gatanu nyuma y'imirwano ikaze n'inyeshyamba za M23. Amakuru aturuka muri ako gace avuga ko FARDC na Wazalendo barimo kugenzura imisozi ireba imidugudu ya Kalinga na Kisone, nayo ikaba igenzurwa n'igisirikare nk'uko iyi nkuru dukesha Actualité ibivuga. Amakuru agera kuri uru rubuga yongeraho ko inyeshyamba za M23 zasubiye inyuma zerekeza Ikobo, aho kuva kuwa gatanu zakajije ibirindiro byazo biri hariya Irusamambu na Bukumbirwa mu rwego rwo kwitegura ibitero bishobora kugabwa ku ngabo za leta. Amakuru yaturuka mu buyobozi mu murenge wa Niyanga hariya muri Warikare aburira inyeshyamba, arimo kuburira ko inyeshyamba ziri kugerageza kugota umujyi wa Pinga. Bagahamagarira rero igisirikare kongera ingufu muri ako karere kugira ngo barwanye iterambere rya M23. Iyi mirwano mishya umubare w'abantu bayigwamo ukomeje kutamenyekana, ariko bikaba bivugwa ko yimuye abantu benshi babarirwa mu magana, kandi aba bantu bakaba bakomeje kubaho mu buzima bubi cyane. Ngaho gukora amakuru arimo kuvugwa y'intambara hariya muri RDC. Urugamba rurakomeje, nta munsi w'ubusa muri kiriya gihugu. Agataho ngaho reka tubabwire rero ko u Rwanda rwivanye muri CEEAC kubera Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko yamaze gufata icyemezo cyo kuva mu muryango w'ubukungu bw'ibihugu byo muri Afurika yo hagati CEEAC kubera ko wagizwe igikoresho na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibifashijwemo na bimwe mu bihugu biwugize. U Rwanda rwemeje ko rwamaze kuva muri uyu muryango biciye mu itangazo ryasohowe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Iri tangazo rivuga ko u Rwanda rwabajwe no kugirwa igikoresho k'umuryango w'ubukungu w'ibihugu byo muri Afurika yo hagati CEEAC na RDC ibifashijwemo na bimwe mu bihugu binyamuryango. U Rwanda rukavuga ko ibi byongeye kwigaragariza Imarabo muri Guinea Equatoriale, ubwo ejo kuwa gatandatu haberaga inama 26 isanzwe y'abakuru b'ibihugu biwugize. Muri iyi nama rero u Rwanda rwari ruhagarariwe na Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente, rwagombaga gushyikirizwa na Guinea Equatoriale inshingano zo kuyobora uriya muryango nk'uko biteganywa n'ingingo ya 6 y'amasezerano awushyiraho, ariko biza kwirengagizwa ku itegeko rya Kongo. Arero Minafete mu itangazo ryayo yavuze ko u Rwanda rwari rwarabigaragaje mu ibaruwa rwageneye umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, rwamagana kwirengagizwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko kwakozwe mu nama ya 22 yabereye Kinshasa muri 2023 ubwo RDC yari iyoboye CEEAC. Guceceka no kutagira igikorwa byakurikiyeho bigaragaza ko uyu muryango wananiwe gukurikiza amategeko awugenga. Yunze miti u Rwanda rwamaganye uburyo uburenganzira bwarwo buteganywa n'amategeko shingiro ya CEEAC burimo kwirengagizwa. Kubw'ibyo rero nta mpamvu nimwe rubona yo gukomeza kuba muri uyu muryango ugendera ku mikorere inyuranyije n'amahame shingiro awugenga. U Rwanda rwikuye muri CEEAC nyuma y'uko kuwa kane w'iki cyumweru ubwo Imalabo haberaga inama ya y'abaminisitire b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu bigize uriya muryango,
Minisitiri Lucas Abaganshama ushinzwe ibijyanye no kwihuza muri Guinea Equatoriale yahuje uruhande rw'u Rwanda n'urwa RDC baganira ku mwuka mubi umaze igihe hagati y'ibyo bihugu byombi. Kubera ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi, RDC ngo yashatse kwitambika ku Rwanda rwayobora uyu muryango kugeza naho rwo ruvuze ko bigenze bityo rushobora gufata umwanzuro wo kuwuvamo. Kinshasa nayo yari yavuze ko u Rwanda niruyobora nayo ishobora kugira gutya ngo ikava muri uriya muryango wa CEEAC. Kugeza ubu yaba ubunyamabanga bukuru bwa CEEAC cyangwa se ubuyobozi bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ntacyo baravuga ku cyemezo cyafashwe n'u Rwanda. CEEAC rero yari isanzwe igizwe n'ibihugu by'inyamuryango 12 ari byo birimo Angola, Congo Brazzaville, RDC, Cameroun, Gabon, Chad, Guinea Equatoriale, Repubulika ya Centrafrique, u Rwanda, u Burundi na Sao Tome na Principe. U Rwanda rukaba rwafashe icyemezo cyo kwikora muri uwo muryango ngo kubera kugirirwa igikoresho na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ayo makuru tuyavuyeho rero katubabwire ko polisi yihanangirije abakwirakwiza amafoto n'amashusho by'abari mu kaga. Polisi y'u Rwanda biciye mu muvugizi wayo witwa SCP Boniface Rutikanga, uyu yongeye kwihanangiriza abantu bakwirakwiza amafoto n'amashusho y'abantu bari mu kaga, ishimangira ko iyo ari imyitwarire itemewe kuko itesha agaciro umuntu wagize ikibazo ndetse n'abagize umuryango we. Ni nyuma y'uko ku mbuga nkoranyambaga hagiye hahererekanwa amashusho y'umusore uri mu kigero cy'imyaka 20 wiyahuye ahanutse mu igorofa rya 13 mu nyubako iri mu mujyi rwagati hazwi nko kwa Makuza, aryamye hasi yamaze gushiramo umwuka abantu bashungereye. SCP Rutikanga yagize ati nubwo rero tuzirikana ko guhanahana amakuru no gutanga ibitekerezo ari uburenganzira bw'umuntu, tuributsa ko gufata cyangwa gukwirakwiza amafoto n'amashusho y'abantu bakomeretse cyangwa umurambo by'umwihariko ahabera impanuka, icyaha, kwiyahura cyangwa se umuntu uri mu kaga ari imyitwarire itemewe na gato. Rutikanga kandi yavuze ko ibyo bikorwa byambura agaciro uwahuye n'ikibazo, bikongera intimba ku miryango yabuze ababo, bikavogera ubuzima bwite bw'umuntu, ndetse ko bishobora no gukoma mu nkokora iperereza. Yibutsa abantu guhagarika imyitwarire mibi kuko ngo itesha agaciro umuntu wagize ikibazo n'abagize umuryango we. Ahagana saa 10 z'umugoroba ku wa gatatu nibwo umusore witwa Bishimwe Thierry yasimbutse mu igorofa rya 13 ry'inyubako yo kwa Makuza akagwa hasi mu mbuga ya City Walk ahita apfa. Icyo gihe rero umuvugizi wa polisi SCP Boniface Rutikanga yavuze ko iperereza rigiye gukorwa kugira ngo hamenyekane icyaba cyatumye yiyahura, na cyane ko icyo gihe hatahise hamenyekana aho uriya musore ngo yakomokaga. Abantu rero babimenye ko ibi bintu birimo gukorwa gutya bigize icyaha, polisi igakomeza kwihanangiriza abakwirakwiza amafoto rero ndetse n'amashusho by'abantu bari mu kaga. Reka tujye mu gihugu cya Colombia tubabwire ko umukandida ku mwanya wa perezida yarasiwe muri mitingi. Umukandida ku mwanya wa perezida muri Colombia mu ijoro ryakeye yarashwe inshuro 3, harimo inshuro 2 mu mutwe ubwo yari mu birori byo kwiyamamaza byabereye mu murwa mukuru Bogota. Kwa gatandatu rero nibwo Miguel Uribe w'imyaka 39 yagabwaho igitero ubwo yagezaga ijambo ku mbaga y'abantu bari bateraniye muri mitingi. Ibitangazamakuru byaho bivuga ko polisi yataye muri yombi umwana w'imyaka 15 ukekwaho icyaha nk'uko inkuru dukesha Dechwell ivuga. Umugore rero we witwa Maria Claudia Tarazona yahamagariye igihugu gusengera ubuzima bwe. Ati muri iki gihe Miguel ararwanira ubuzima bwe, reka rero dusabe Imana kuyobora amaboko y'abaganga barimo kumuvura. Ishyaka rero rya Centro Democratico rya Uribe ryamaganye icyo gitero, rivuga ko kibangamiye ubuzima bw'umuyobozi wa politike, demokarasi n'ubwisanzure muri Colombia. Amashuri yashyizwe kuri internet asa nk'ayerekana umukandida igihe yaraswaga mu mutwe hagati mu ijambo rye, bigatuma abari bateraniye aho bahunga bafite ubwoba. Ibiro ntaramakuru bya Faransa byatangaje ko abashinzwe gutabara bavuze ko yarashwe mu ivi 2 no mu mutwe.
uyu mugabo rero akaba yajyanywe mu ndege ku ivuriro rya Sante Fe, aho abamushyigikiye bateraniye bagiye kwifatanya n'umuryango we kumuba hafi. urumva ko yarashwe ariko ntabwo yahise apfa, yajyanywe mu bitaro. gusa reka tuvuge tuti Imana imworohereze, kubera ko ari ibintu bitoroshye. kuraswa mu mutwe ni ibintu bitoroshye. ashobora no gukira ariko akagira gutya akaba igisenzegeri cyangwa se agahinduka akabana n'ubumuga burundu kubera ikibazo cyo kuraswa mu mutwe. amakuru acuka tuyasoreze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Trump yijeje Musk ingaruka mu gihe yakwiha ibyo gufasha abademokarate. gutandukana kwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump n'umuherwe Elon Musk wahoze ayobora urwego rushinzwe imikorere myiza ya guverinoma kwafashe indi ntera kuri uyu wa gatandatu tariki ya 7 Kamena 2025. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yanangirije umuherwe wavukiye muri Afurika y'Epfo ufite gahunda yo gushyigikira abakandida b'abademokarate mu matora ataha, akareka abarepublikani. Trump avuga ko ibyo ngo bizagira ingaruka. avuga ko kandi adafite umugambi wo kuvugana na Musk, ngo wari umujyanama wihariye muri White House kugeza mu kwezi gushize wamaganye ku mugaragaro umushinga w'imisoro wasinywe na Trump. hagati aho rero abigaragambya bagonganye n'abapolisi n'abakozi ba IC, urwego rushinzwe kurwanya binjira mu gihugu binyuranyije n'amategeko.